ania COVID-19 awangin local arem talovani amaro chu September ni sari sang ni le som ni sana LPS stadio tangin online in lim takin kan lo mang ho to ani kha hei tu na amun nge ya kan mang ho thei ta hi alomom tak zet ani in mi lo don son dan te hi kan phul ova kan lom tak meu ani khovel puma zo fa ten in unaw na le in pum khan na nget zok kan lo nei the na tur thin lung puchingin he de hi i mangang u in lama na tam tak awma wangin kan cham ri man don lova Chin community USA Chin New Year festival a hual liana ta na min som na po kan ron nang man talova October tha Chin community of Indianapolis in Chin Cultural Day celebration a hual liana ta na min som na po katilotling don thai don lova in mi som na te hi zaom ti le chungin in riat thiam na kangen tak meu ani India Sarkar Ministry of External Affairs riat puin kan lo zinani kan program en kim hi Ministry of External Affairs in min riat pui vek dona atul chuan Consul General te point min troi om zel dona wena po kan riat angin kan first secretary te nu pain min on troi oma tuna External Affairs Ministry a kan minister ni mek hi kabatsmet ani boka maniloka aizola kanina lanste kan eitlanga sutiang chu ani awangin kan thiltiang kim hi min riat pui angaya tunlai hian abik takin Manipur te buaya Bangladesh abuai tharlea Myanmar ram abuai na sa emema chuta chuan khang zong song lo enkol tu kan ni awangin India Sarkar puin angai ben lea mimal tak puin mo phorna rip tak ka kowa hian nga ania chuwang chuan mimal angte pol mal angte a in bu fal te kha arem don lova film khur tak chungin engkim kan tia kan local na te po min lo mo te point du ti kan thria maro chu sarkar lamin min lo bo soma min lo dong songa kan thlen na tur security le engkim po Ministry of External Affairs riat puina veka thil ruam man angai ni ti kha kan soi duwa chuwang chuan duangin in mu na le khatiang te om theidon lowama ro chu kan hun mi puyanga kan man tlan na hi rem changa atam theyang ber kan lak angai don ani ten Washington a US Trade and Development Agency tenen project poimo taksoi tur kan nei boka kan hun hi program poimo kha vek awangin hoi khoton na hun po kan nei don lo ani enak tu ka hian official programin kan khat so dona chuwangin mi malemo pol malemo ko fran emo amal puala asranga choi le in komarem chang don lova Maryland le Indianapolis meeting na muna mi zong song lo tol vek turin kan som chewa som big tu ma kan nei lova kan zawai tan local kan ni meeting na muna thu soite zona te kim zalen tak le zau takin kan nei don nia kan Bible a chuan tir ko te thilti bung som pasari chang som ni paruka new version angin kan chiaranga leichung mun tinom turin thatu pakhat atangin namtin adina antan hun bi te thlia saka anom na tur ri te po akham saka ti kan muwa keini ho he tu tenge kan ya thatu pakhat atanga khwanun nama adin kan ni vem ti chu voina kan thupui bertur ani don ani katu soi he mizo trong le English in a copy nakidan laron sem anga angai nom don lova amaro chu kaini aya facility nei thazok le thangthar mi thiam zok te so chua chu dua linglo tak chunga ron in buat sai kania research paper ang deu lek ania wangin angai nom bak don lova maro chu poimo don ani
pakhan na chuan lusai mizo ti hi kan khel masapot don ani lusai ti hi kan pian pui nam ming generic name ani lova namdangin min ko na ni lusai ti chu lusei atrangan lak ni na langa ma se lusei chu mizo nam peng tam tak zinga pakhat ve mai ania min huap zolo chiar pui ma saber sang kha zakua pakhata khan mizorama mizo in ti tu ma an la omlo mani chibing hing lusei maral te pai te poi te maral le adang te ti vekin kan lain ziak lunt ani chiar pui ma saber census ma sabera mizorama mizo pakhat ma kanomlo kaka lo chin cheila sang kha zakua somle le paruka political party ma saber mizo union allowing ta zo na thak peng sang ten kan zawa kan nam ming nomenclature tan mizo chu official man alonita chiar pui ma saber atanga kum som ruk ahan ral meu chuan sang kha zakua som ruk pakhat sensa sa chuan mizorma mizo inti za somrial le pariat point panga kan lom tani so the cop chuan kan zawai do thoin mizo ti nomenclature chu mizoram chunga mi de chuan kan lo pom ta amaro chu thil poi mo deuh mai chu mizo in ti zinga hian mizo nam abil tu ma kanom lo mani nam minga mizo ti mang tu ma kan om lo kan zawaya huap ming ani tok mai ni chu wangin lo in ti mizo bik te kan lo om pal thaya e hian in pum khanna dal the ni ti po kan soidu ani adon le chuan ku ki le chin ti hi an soi kop leila kum zale somni pariat liam ta khan Chin Hills Regulation 1896 chuan heti hian alo rikota Chins include Lusais, Kukis, Burmans domiciled in the Chin Hills and are habitually resident in the Chin Hills, the Inn. Kumzale somni liamta khan G.A. Grierson chuan heti hian alosia. The term Kuki is an Assamese or Bengali word applied to such hill tribes of Lusais, Rangkos, Thados, etc., who were residing within India. On the other hand, Chin is a Burmese word which is used to denote all various hill tribes living in country between Burma and the provinces of Assam and Bengal. The word Kuki and Chin are thus synonymous and are both primarily used for many of the hill tribes in general. Therefore, the word Kuki-Chin was coined and employed by early researchers. The in Tahian a reference kada zela G.A. Grierson, The Linguistic Society of India, Survey of India, 1904, Volume 3, Part 3, page 123, Calcutta Printing Press, 126. Ani kan kamitiam ten inon enzuidon nian. Kum somsari paruk liam to khan Chin Hills Act 1948 chuan heti hian aloda vea. Chins referred to the indigenous ethnic groups inhabiting the Chin Hills region in western Burma. These groups include Chin, Kuki, Lai, Mara, Matu, Mizo, Zomi. The Act defined Chins as the various ethnic tribes residing in the Chin Hills district who share cultural, linguistic, and historical ties. Team. Kumsungale pangaliam ta khan Chin Affairs Minister chu Puza Shelian aniya. Cabinet Minister ani. Ambassador to France, Holland, Spain, Egypt le Nepal te anibok. Sangkazakwasam sari panga Ambassador to Nepal ani lain Dictator General ni Win adu lo wangin USA political asylum alani.
puza helian chuan heti hian alo zia ka chin hi call in official an man ania nima sela an mani chuan he ming hi an mang ngai lo chin ti hi chin ho thumala a om lo reng reng ani ti in reference Chin Dictionary and Grammar by M. Jordan, Paris, 1969. Kum somthum pasari liamta khan B.S. Carey chuan tiyan alosiak. These Chin tribes called Mizo in India led an uninhabited existence till the end of 19th century, when the British administrators undertook surveys and expeditions and demarcated boundaries 1935 for their administrative purposes, dividing the same people into Lusais within bracket Mizos and Chins in India and Burma respectively. The in reference B.S. Carey and H. Intact, The Chin Hills Volume 1, Inner Flap, Second Para, 1987. So this one hang Lusai, Kuki, Chin titahi kan pian pui naming generic name anilon. Namdangin min ko na mai aniti kan chiang to me. Atira heng mingi kay mani poin kan pungay lova. Alore nuwa yan lungoy takin kan puta mainin alang. Trang taran lo piang zela kuki nan lo piang at chini nan lo piang kan nam ani tak takemo kan tia lungoy takin kan pomtani. Atira chuan kan ni ti po kan in lo kan nam ming nik tak chu anilo ti kha ron fin fia katumani. Tuna zo ti vetung. Kum sang khat za som rupani zet liamta edi zariat som rupani khan. Indo-Burman chanchin siak tu Chinese historian Fan Cho Chuan kan pipu de chanchin ziana zo ti hi alo mang dai to. Kum sang khat le za le somruk le patni liamta khan Chinese historian masa de chuan zo ti in min lo record ani chu. A reference to Chin Hills Linguistic Tour 1955 University Project by G.S. Lewis and Journal of Burma Research Society, 47 June 1959, page 1. Kumzani somlile pakat liamta sang kajasari somriat patuma khan Catholic Father Vincent Chuan ale kabua zo ti in aloda vebok. Reference V. Sanger Manoi, A Description of the Burmese Empire, edited by Jardine, Rangoon, page 43. Kumzale somthum pathum liam to khan, Northern Chin Hills political officer, Rundal Chuan, Tihian alozia kani. Chin Ming hi alo intran na kashelo, Kol trong ani karing, Chin ho poin omzia an trebig lo. Zo anintimaya, pakat ay tama Chuan, Zote anintile mai alo tibok ani. Reference F.M. Rundal, Manual of the Sin Dialect in the Northern Chin Hills, Rangoon, 1891. Kumza somthum liamta sang kazariat somkwa palia zorama missionary lo chuak na saber Reverend J.S. Lorraine pubuanga kanti mai kha. Chuan dictionary siama zo ti hi lusay tele anvela namdang temingani alo ti bokani. Reference J.S. Lorraine Dictionary of Lusay Language 1940 Calcutta Ascetic Society Aizol TRI 1982 page 560. Kumza somnele pakwa liamta sa kazriya somkwa panga khan Chin Hills Optuma Saber B.S. Carey Chuan Chin ho zong zong hua pa anin ko na chu zo ani alo tibok. Reference B.S. Carey and H. Intact, A History of the People, Our Dealings with Them, Their Customs and Manners, and the Gazetteer of the Country, TRI Aizol 1976, page 23. Kumza somni liamta sang kazakua pali khan
India ram trongte zirchian tu mabei masatu Grierson chuan lusei ho le marlama chin ho tam tak tiang bokin za hau ho poin zo anin ti atibok hi Linguistic Survey of India Volume 3 Part 3 page 109 omani kumzale som pani liam ta sang kazkua som pania Khan Thomas H Lewin thanglian kan ti mai kha kha sang kazaria som sari pakhat atanga som sari pania sap ho lolian vailian kan ti mai kha khami tuma Mizoram an ron run tuman ho tu pa khani a ti hian anin alo ziak ve bok heng ho to bul chu zo ani alo ti ve mia bok ani a fly on the wheel or how I helped to govern India ti Khan ziak ani pu vum ko hau kha sang kazakwa somnga panga atanga sangkwa somsari panga inkara France, Cambodia, Indonesia, Australia le Hungary te Burma ambassador ania zo fa te singa ambassador ni masabirani hetiang hian alozia ani Chin Hills Gazetteer zo bracket sunga Chin anti le kuki anti chu Burma East Pakistan Bangladesh tuna chon ni to le Assam ramazo na thak zong song te ming dik tak zo tia thak mi sel chuan eng kim afel then to tu tin kan ambassador masaberin lo ziak bok ani pu vum ko hau Profile of Burma Frontier Mail Bandung 1963 page 297 akan katiang Khan aziak ani suanin ni som pariat atanga som pakua mei sang kazakwa somriat pariat ta Khan sampaya World First Zomi Conference aoma chuta chuan kan zawaya min huap tu ming atan kan nomenclature atan zo ti hi an pom ani heng record lui atang hi chuan zo ti hi kan zawai kan pian pui nam ming generic name chuni in alanga kan trong kama po zo tui thiang zo thlifim zo ar tui zo vok zo siam zo puan le adang te kan ti thin ani Mizoram UT alone tir Khan motor number te po ZRM ZRZ ti vek ani thin ZPM hi Zoram People's Movement ti na ani a Mizoram People's Movement MPM anilo ZPM ani Mizoram nilovin Zoram ani zo laika lo chin sewala kan hruai tu ten kan party hruai tu ten kan Paul andin tir hian ma thlir thui tak nein Mizoram nilovin Zoram People's Party ti in aming hi an lo sa a zomi te kan tia mi zo te kan tia malamada kan oma nung lamada te kan oma kanin nial pha thina chuwangin history atanga han chui po hian kan naming dik tak le masaber chu zo ni mai hian alana wangin chu kan party minga po hian iputeng tin kan hruai tu ten an lo rel ani voina hian rotna kasiam ani haulova kaya mithiam zok facility nei thazok te chawchua ka tum mai ni nomenclature hi in barlui imposed chenilova nakina chuan kan zawai kan pomtlan the nam ming min huap zo alo la pian ro chu ka be sei tlat ani kan ram lu chin kan del chin ram zaw zong hi Colonel AS Raid chuan India Burma le Bangladesh a zo fa te del chin ram zaw zong chu hetiang hian alo record ani 21 degree to 24 degree north latitude le 92 degree to 94 degree east longitude in kar chu kan omna ani zoro in UNO memorandum athelu nisom ni thanga sang khazakwa songkwa panga Khan zo fa te del chin ram zaw zong chu square kilometer noi khat singli sangale zaruk ani anti engzang kan ni chia hi kan chevela population statistic based or mumal nei ahar ema wangin
riat aharsa nuai somnga te hi chu kan ni hrim tura mi then khat chuan an soi ni ten kan chen ram reng a hian kan in kara namdang tu ma tlazep om lovin ram thleng in zomin voin ni thleng hian kan la om veka ei pathian mal som na kan don ania kum som chungin chanchin tha kan dong kim vek bok ani trong chung chang an soi le lok ila zo nam zinga hian R group anoma R lamri group anoma Z group kanom boka R anei velowani ten mi pale me chaming to pa a le I da lo kanom bok ani sentence dina hian subject object le verb om zela linguistic te chuan heng pathum in don dan inang lo chu thla khat an ni theilo an tiani zo fa te tonga chuan object amasabera subject in asuya verb anunung bertrina ain dot dan sequence OSV object subject verb ani chu sab tonga chuan in dot dan chu SVO subject verb object ani dai thunga chu wang chuan sab ho te nei hian thla khat kan ni thei mia lo ani chu tanga chui chuan ke ni ho hi thla khat kan ni ti kha tong atang poin nem nge alo ni le ta a ten common language kan ti po hi in barlui chi ani lova apianin alo la piang chuak mayang kan pi pu te hun laia thiam hla te lado te kanen chuan man lai chuan tong thu hun kan mang thin ti a riat thei ome tin zat pm sarkar hian kan nam tro bul chui chuak kan in tiama chu kan lati man lova year of consolidation te kan puan me ka wangin amaro kan nam tro bul chui chuak tu tur din kan tum ani Chin Lusai Conference 1892 hi voina hian kan soilang du boka British in ti luina min op nu khan kumza som thum pani kalto ni som ni pakua January sakazriat som kwa pani khan Fort William Calcutta kan nam kalzel dan tu relin Chin Lusai Conference an lo ne ya chuta tel te chu Lieutenant Governor of Assam Commander in Chief Madras Chief Commissioner of Assam, Chief Commissioner of Burma, Foreign Secretary, Military Secretary, Quartermaster General in India tenni. He conference a hian vai ho emo, call ho emonen, nam rang in anglo kan ya wangin, asranga rural na pakat Commissioner of Assam nuaya minda vek antuma, ram pakat rural na pakat nuaya turin. Chumi anti thai ma chuan in kalpona kong puite siam phot ni se tian rela ma se hei hi apuitling talova chu kan tuar ta tuna hian India Burma le Bangladesh kan lawin tender zotari ani tisuan zalen na kan sual dan hi an soile lok kadua zofa te singa zalen na sual tumpa saber chu Chin Hills atranga MP Pu Rangnol of Thantlang ani Lieutenant Colonel Son Kopawa asoma ani hian chu le tlangwal then katenen sang khazakwa samrupalia East Pakistana training nein sipai somthum training anzuk neya Provincial United Chin Government andina Prime Minister achuan tun khopum biate Defense Minister Lieutenant Colonel San Khopau, Foreign Minister Rang Nolte Anni. Eizo faten independent kampuan mak sakber ani. San Khopau he nagalana samrai fulinan mana tun khopum hi MNF kema athi ani. Chumen hua chuan Mizoram MNF ten sangkazakwa samruk paruka independence buang vele sangkazakwa samriat paruka India nen anin remle Tripura sangkazakwa samriat le pathuma Bijoy Kumar Frank Holhovin Tripura National Volunteer andina nisom pani thariat sangkazakwa samriat pariata India nen in remna an siyama
nisom ni pathum nisom ni thathum sangkas ko somriat pariata Chin National Front lo piangin tun thlangin zalen an sual zuya zalen sual tu pol dang te po anon chho ta zel ani Manipur lama KNO te UPF le ZRF le adang te anom chho zel bok heng revolutionary group kan ti hi tam tak kan niya Indianapolis tu kasoy na tura hian heng hilusil katum ani tichuan khatiang khan kan nam hian zalen na alo sual to thina kan top nei ro chu khang kha ani voina hian chul khat kual kan ni ti hi atharin frenon leila khovel fiata ring takin ipuang chuak ang u lado cham thin in thoi thin pui thiam nei thiam hla nei mit thipum thin piaral ga dan thumun nei thon thu inang nei lal nei thin kut mang thin nam in nei na me chaman nei do kanga in sa thin lung thu pathum nei meilam sa thin milul la thin lo thona in lom thin nam kan ni kum sang ka kwa somriat pariata zoro movement khan atum chu zo reunification within India ania voina hian India Burma le Bangladesh om zo fa te song song hian India nuai ro rel na pakhat nuai om zai hi kan railway theyangam le tun lai geopolitics in lumlet mek hi ngun takakan bi chuan mana nama min siam tu khuanu khan mun khata kanom ho theina tur kong hi min hon sakdon emoni o ati thei ani hemi konga hian mi mal ang poin mo pun lian tak ka kova ain gat mek ani he zona hi min chan hun kalo nga reng don ani athak deba ngamlo chala chil noma arwala sarkar pathum takando mai chuan kan cho ngotang cho wagin vision nei kan culture ni fem khur taken kan culture ni voina chuan single administration within India chu kan rirwa kan da pot angai apia lam chu soi kher trulo chu tianga chuan step by step in kan nam hi akalanga nam thlem te chul po chu lain thurwal lo le ngal lain tender le ngal ethnic group thumun po lain kap du thisen lain chwa du te kan ne tu na yan kan ni meka Indianapolis ka thu soi phei chu anaviau don ani khang zong song in pum khat net I thei na tur zong tur a local kan I voina hian emi zo de mang tur a local hi kan ya emi zo de mang tur a ka local chan lian tak a phe na om su kha in pum khat na kha ni a haw ngai kan hawanga azil ngai kan zilanga international level a te po rem na le muan na zon pui tur thatak tu na hian kan nei to a he to pin chu lampang chu kan la soi le tur alani dona voina ro chuan khalampang khathui tak kan soi thei ri lovanga ke ni zinga aya soi trul na mun te po om mai theya eng po ni se ke ni helaya om te hi mizo de mang tu te hi ri ru zau tak puwa kanom angaya trong dang lam deu kan trong ni lo min lo soya mi zo mo katia alo ni lau ma pai te alo ni reng mai ti ang chi te heng trong kam te hi mang lo tu ra kan film khur angai ma su wangin thei to kan suat la nga eng ti kai mo chuan tun lai khovel politic in lum let hanen hian enge moi chu apiang don ani achan chu kanuna Burma Bangladesh le Manipura chengten har satna antok ani Manilo ka Bangladesh amiten antok tharle a chung zong zong chuan tu tengen bel kan ti chuan Mizoram an bel ani
tunai hian chu tiang displaced people and call make lai chu singli chuang eng lai point kan nei reng ani Prime Minister ka frila Home Minister ka frila Finance Minister ka frila khang zong zong kan cho mangaya sikul ten kaldwa eng kim kan ti sak angaya damdoi ten mamoni chumi konga chuan kan Prime Minister le kan Home Minister le Finance Minister te chunga lom thu ka soidua kan mamo kan thlente in hong takin minti sak zela poisa fai angte akha saw nilo akai nang tein vaibel setam tak in seng sawin India Central Sarkar hian heng kanunau ten kol na kian min pui renga ngwal pholomin kanom thaipa ani chutiang bokin nang ni point thei top in on chwa ti kan ria in sen so to na zong songa lom thu kan fil chuwa MSA point Chief Minister relief na tranem tak in on tho to ni mi rang in on tho to ni at least kan nei veka receipt pek vek chu bokan du bokani tun truma po yan in rilwain kau na sa ti kan ria zora makan harsan na te riin chimia tan chuan in riru ngai to na te in lo senga midang te ta na luang chuak turin midang te tran pui tu ni turin riru in seng me kan ni ti te kan ria thian kan thlamong ema kan lom tak meu ani ti chuan hetianga Mizoram kan han pan khom chur chur na atang te hian in then thei kan ni lo ti hi achiang emaya abik takin Mizoram om te kan poimo te ema kan lo don sona kan lo kuang kwa thiam angaya chuan rural na pakhata min nuk lut zel don ani sarkar na kan lak tir khan Prime Minister le Home Minister in boundary fencing tiangai ti min rit ani kati lai khan khau takin India le Myanmar in kara border fencing ti tumna omani amaro chu India po hian ram zau zel adu ve thowa akhan barat vision anne ni akhan barat chu greater motherland ani indo na ompon de lova waging a war po omani loglaya indai dan na bang inron ti ani ngat chuan kan ti senzam puira le lam tiora le lam om chin hills area om zong song ki India ram lam anon bel to ngai lawang border fencing kan ti ruala lo thleng tur chu halo China ni chatu hanin kan ko ei to lawang chu wang chuan kha in duem ni tin kai point ka hril fia ti chuan chumi nu lama kan in mu na reng chu lampang chu an soi ngai to lo ani chu wangin voina hian heng thu te eng tin nge eng wang nge ka soi thei din muna dinga ka in riat wangin ka soya kan local lama kan local Zan Akhan External Affairs Minister nen po phone in kan in bia ti chuan malak tumna te po a oma amaro chu USA kan sin photanga ka hona chung chu kan ti don nia ti in kan in tha ta tiang chuan kan tan khowela hian thil thar alo oma om chho zela ngeni UN resolution on the rights of indigenous people ti te pokha alo om chowa transan tur te kan nei chove mek zela he khowela hian te tak te a in then sang noi lovin ramzau tok ve taka hian namro pui taka kan pathian hian min din atum mek ani ti hi banga in ziak ang hian tun lai geopolitics virvel hian in chu min hril ni in ka ria chulam ril ru chu Uvek thầy turin cái xóm non lệ cho anh lalpan mal xóm siêu rõ xe, cái lò mê.